ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ka Green Tech Foundation kabalong ka way ni kikinhon ka baju yang ban yada ya ki saudong saukun jong ka may mariang hapo kani ka jela Megalia menta ka kenti kani ka kinhon kalawan mi syakmat ban yang persya ya ka jing terwa jong ka sarkar pedeng syaki pratli ki jela jong kani ka than chatai lam mi ngi kari India naga benta ban ai jing kersyan hakabaya dei bat ka jing thmu ban thung ya ki deng telai naga benta ban penjur ya ka jing penmi penyang deng telai hapo kari India hi barok kawai. Hakajing ya keren mat ka Batisi TV ucaman jong ka foundation uba H ban seudor nonglang ula ongru ba ka foundation kala dep ban paru de ka jing tho sha ki chief executive member jong ki laitli ki autonomous district council ki badan hapo ka jilla bat kumjo ru sha menteri ramba Konrad Konggal Sangma bat sha menteri uba pai ka tanat forest and environment u James P.K. Sangma bakin pensange mardor ya kani ka jing terwa jong ka sarkar pedeng da ka baong bakani ki jilla Megalia ka ka jaka ka bam yahap satya ban thung ye ki deng telai bat ong shushu ba ki deng telai ki dei ki jai deng ki ba penjat ya ka khndo bat ki ba wanra ru ya ka jing do jat jong ki marat ki mereng bat ki wei de ki jing thau ki ba im hapne ka mai mariang te nagaliang ka Green Tech Foundation me yang dia ni shukwa ban pensyai kinja si pai ba halor kanai ka National Mission on Edible Oil kepada ke palm tree plantation kepada nagaliang ke center katmu manwara ya kani scheme ya kani project sya kani thai north east ke jungi ni shukwa ban batai kendiat ba kum ki perang susnong ni haban tip ka ke bakrau jong kani ka palm oil plantation project ni tip syai ke Patanjali ke dei ni tip syai manu baron ya ke Patanjali mat kadai ke business ban promote ban increase ya kata katon over tang naman ta jong no takadaw ngimdei ban syak bi jalor kane te okay kata ngakwa ban kran ngne ba nitip syai ako meglia kadai ngila manong kadai hotspot jong kini ki university ke jingru spa jong kami mariang kisim kido klau ki tap adong sedang ya kane ka palm oil plantation project lakran syai ngila dapat ngimla banlan ni jingsha baki research ki lakran syai baya kini kiding talai om judai lane om jubet ban manthung ha ki jaka ki bagi klau tap ki sim gido bat kamai mariang kada ruspa ya kini lade banthung ha ki thain Rajasthan ki thain Gujarat ki thain Punjab ka jaka long tha desert ka long tang asia ka ba ka jing shit ka jing terkhong ka khandau balai ki hab dawanra ya kini ki ya kane ka project shane shathan notice ke jungi ngimpat kran ya ki wei ki state hapo notice ngi long concern me thik tang ya kai ki bajia hapo kai ka banjia hapo ke jela ke jungi namar ngitip ru ba une species une palm tree udai monoculture bat habang yong monoculture kalong ba wei ba pla thong yu ne dei pihapan pomlot ba ki klau ta pihapan pomlot ba ki klau tap namar omlong kiwi jing tung jing tap ki plang ki ding ki sit wat ki marat bendu jai kenum long shu wei ba pla thong yu ne te une species udai ta monoculture uban sa kata bhala da ni ailat ya kane ka project nakaliang ka state government bat kasanta kin ya sign kata kata muyu te ka ba kalong ba hashwa ban sedang ya kane ka project kan don kata ka deforestation ka ba he ba kajing thang kajing pom ya ki klau ki ta ni de ban sotho ba ka pollination jong ki ngap ki dikhiu ki thabali bat ki insect ki babun jai kalong very natural lada menta pin perkhat kuno lada kini ki klau ki tap ki ding ki si ki jongi ngin pom lo par pin perkhat kuno pin mara ya kata artificial pollination ban balance ya kata ekosistem ban balan ya kata kami mari kharwe jar kror tam ye nagaliang ka senta gom senta kanwan ra kan bai tingka ya kata program na benta kanika tree plantation project hakanika thain non es ke jungi kenthop number ini state hapo thain non es teto lada menta hapo mekhlia kit invest tang da kishi ar jarpur ngila lot kini klau
ngilalot parok ini klau. Nomor P ladang ipet bahaya kane ka ya ka kajing kajing approve jong kane ka napo center kalau along very clear kadai ipet tang ka kampen bite P mental da pishim ya ka balai ngimchu sedang lagi agroforestry te po miglia banle lagi bagi jaitin nomor kini kiding along ya P kiding ba ladang itong ya une po miglia penlap tang ya urusan ba usri kiwai ki marat kan tu jai lot parok kini kiding kilong hadu kata-kata kajing klain ban penjabo memariam ban tan ye kitolong ko ngindai ban ong ba hapo me gilya ngidang ruspa ngidang pahu kita kajing don kajing jong memariam nalor bangila do pa kai ke beje hapo is dia POE wada ki headlines kidang mi ki bakinong shoshnong gi ong bakan to yu ladang yo ya takaspa lada ikilar kapan ngidring minsen ngimlasho saka kidang ngiperanjur lada ka state government gajungi dai kan sign ke MOU but ka sentar namata kan project bakin go ahead dalile we are totally against this project to be implemented in our state. This is the message that we want to send to government. Nginum kwa dalile bakane kan ka project kan kurlang ni ai kulai ya ka senjok ki nong sensar ka beri ngim ni utrat bakla ada ban mi syakmat ban keren ban persya alor ni tengi negale ma foundation ngila ada ban pha ka opposition leta gejungi syau CM Konrad Sangma syau James Sangma environment minister in charge but syabro lightly gini gi district council Garo Hills Jantia Hills but kasih help tengi la pha syapo ministry of environment but teknik we department but share baru kepada bangai kopi nomor kumbang ong ye piba kani ka project kan sakta hadu kata-kata kani ka program ladang ailat ya kani bahkan urlong ha kani ka thainong es ke jongi ngimnum dei dalile ban sak pimbi nomor kumbang ong ba ni ngasukwa banong ye piba ladapi ni keren ya kani ka palm oil plantation project to pechwai ya ka barau jongane na e kami itip syai ba uniu babaram def ma ya khot la sey te baro udai nung kersan baraba jumna hi lada mentaki hap tangban pen subha tangban penhun ban pendap ya kata kajing yok jing mentoi jongno kita ki cooperation simat kin penjot kin penpra ya ki khlau tetap hapo ke jela megila daliliru ya kata ngam lawan tiang balai kim sedang kumang balai kim le ya kana stay si Rajasthan kita gi jaga balong tha desert ki ba tak tang siap namar ya kini nganong ya pi kini ki palm tree giding telai what species jongkiru what sensar kimya dai na gi family te mental da pi ni wal dang ithung yu sensar ni haban pom ni haban thang ni haban kunai kla tu nele khamlong pala what uding kwairu dai na ka family na uju species ba unai palm tree te kane golong kajing pensyar ni padba ba ni hapo jalan hilia ngilong try kumba khandai pusan khandai pusan persen ya kijaka kita pasukar le gedon tang kuba arlai persen 100% kam kamba ya kita gi forest lang juga kamdon menta balai te go government haswa pinwan ra ya kino di project pinsubit tang nakaba ka senta ke invest ke kror balai pindon kata ka why not proper consultation with the stakeholder balai pindon kata ka proper consultation buat kinong susna pinsub pediang ya kane hado pila ada blek research ke pediang hado pila ada wat bania ke bijia apa Indonesia ki nong susna tu ki babe hado kata ta ni mlah banlan ki jinisha kila pau gila batai kata ke bijia apa Malaysia wat gini kita jong kalau mingi jungi jugari hapo Manipur parlok kidang batai ngidang dapat ni konsol ba lada mentah hapo me gila kin ailat ya kan project kin babe shipo sha man ya ba ngi ada ban babe te kum ki ba kamtam gini ki badon jaka ngimnum dai ban long ga jing tem nam ta ki khon ki ti jong ti ngim dai ban long ga jing tem nam ta ki miao ki jongi ngim dai ban long ga jing tem nam ta ki ban sawan ki jongi
lada pi ailat ya kini ki ya kani ka program kani ka scheme tang da ka baki wanra kita ki syak penbit ha kita ki iba syong ko syuki jungi da ki kro token mau baki like post nam pim patla ban recover biang nama kani ka cakap kan sakala ka cakapi kan nung syuk kan thong ni ngitip syai meglia ka black soil ka lumni soil ka red soil bat kani ki kendau sbok ki babon lada pi ailat ya kani ka project bahkan urlong kan kela ka kendau ka terkhong kemarin nalor bangila shit lupa bungne ngin sedang mat susu e jing shit pisaki mentau senam ikerdu kan ini sakat no ngidang kuwa ya kata kel arbi sakat no ngidang kuwa ya kita jing dono ye klau tapat sakat no ngidang kuwa ban penjor ya kami mariang nalor bagi landu ngila penjor lupa kumne malong kalau poi sekataka 3.7 lakhs hectares kapakila le kalau don lupa kataka palm cultivation kajing thungi gini giding pelai hatalang kalai mentakin yang ka additional kumba 6 something 0.5 natrai kapamut kitmu ban penpoi sta khatwei lak hectares hapo ka kari kejungi ban thungi gini giding pelai bat kajing fokus kejungki kalong ba chani sathai not yes bat po andaman te kila buru kata target ba ana haswa arjar arpusan arjar arpunriu kin pinmi kumba arpau laktan kata pniang ne pan tri itu pisai kani kumpnim kamdei kumpniang kabalong kababha kabatei ya kata ngila dap ban pai ngihi ni syukwa ban ong tangkumne haswa ban penkut ba kum kipajba nginum dei ban syupediang ya kano lane ban sumenjur ya kano karai na bilang goman nama bangan ong yapi kane kapam plantation project program kan sakta hadu kata lada ngin ailat ngin sadu lot ki merat kibadon lada kidai ki merat rengkau lada kidai ki merat umru ngin sadu lot khai paro lada ngin ailat ya kane ka skim bagian pentrikam sya kane kajela media jungi te ni pan ro kajing karsan bat ni ai play ro kumangala karen mene ya ka neka senjoki ramba shnong jong ka beri ni utra ba klami syahmat pan karen holor kane bat ya MP na karo helsru ibala pha kajing tho halor kajing persya ya kane kajing persyang ban implement ya kane ka project sya kane ka jelar jungi te ni pan ro ka kajing karsan bat ni pha ro ka khobor bat syaki parang susnong baro ba ngimdei dalile ban ailat lada nagaliang gomen katmu ban ya syakmat kabay dei bat kaneng program ro nginyang skam bai kanong remba dalile ngimdei ban ailat